HANM Shnong Kalong Unit Mantaka Step Changka Apasau Tarik Risau Archer Apply Kalayok Badi Kipar Chalana Assam Kibatmu Banlet Shanong Tri Kaseng Kalayok Badi Kini Kipar Chalaha Kapor Hinyop Chimen Step Hapo Shnong Nong Kalong Southwest Kasihil District Katkum Kaching Ekran Kini Kipar Chala Bakit Khot HANM Shnong Kalong Unit Kilayathu Ban Let Shanong Tri Let Palapat Umalik Badehi Utra Chala Handrai Kaseng Kamaham Yiki Preu Jongi ba kidei balada wanra yaki pruna par kidei ban penbei penbian shwa yaki kot kisla bat kamtam ki labor license jangka ke HADC knang kanlong ka chingshnani kini ki bar chala bat kaseng lada la biang sa shi sen kam ban sik ka hapen pau kertengi kita ki bawan yalami ki shene bat kaseng HANM Southwest kasi Hill District Parok Awai kanlong ka bapek ngor laha kanu kapor bat kamtam kan pek ngor phaha kapor mit namar ki shim kabu ha kapor mit ba omdan be issue andrai kaseng HANM Parok Awai kin yelong ki bapek ngor pha kadai na kadau bo phi kit phi para kasai lem nai phi chek lem rai da ba le chek lem ni nai jugin kadai rai da banwan nai आप लोग कब निकला असम में कब निकला असम कल निकला शिलोंग पहुंचा है रास्ता आपका रास्ता कहाँ से निकला का भाई कली भाई ना उट भाई ना ni kum kaliang jongka unit jongka Shnong Kalong ila pen phai kini kibreu phai namar ba kembang biang kikot kisla ni map ya gino halor ba ki yalaj na kipot disunsil na kata kadau ba nga kum present jongka unit ala pen phai ki ba klem kikot kisla te nadu nang nei sakmat bang endang lap ya kini kibreu ni dang le kum ki an